Daki, ma kaj delaš? Daki, ma kaj delaš? Mumija. Mumija, Daki. Evo ga Plank tam v igrici, zadaj je Plank v igrici. Plank je v igrici. Daki, glavni igralec. Evo ga, ajde Daki, gremo. Mumija. Idemo da pa. Edi k mami. Reći da je pozdravlja Mumija. Lena. Što ih straši? Pogledaj, Lena, pogledaj. Pozdravljate Mumiju. Ti nisi normalan. Di primi tam. Primi ga malo za nogico. Primi čam poznam. Bambi, reći Bambi. Pozdrav. To je iz debelega artiča prišel. Ne pozdravlja Mumija. Glejte ga. Ti nisi normalen. Taki, poglej me. Mumija. Odeš otor tam zadaj. Aj, joj,